Reka nongere ngo ikaze nkwifurize kumererwa neza mu byo urimo byose, amahoro y'Imana akomeze kugenda rero abana nawe. Rero aha ni kuri Arthur Sport TV, ni njyewe rero Arthur Ngirimana, ugiye gukomeza kugenda rero mbana nawe muri rusange. Rero reka nguhereze ikaze mu gihe kinini twe tumaze tudakora, turongera rero turagarutse kugira ngo tube tuganira ku mupira w'amaguru muri rusange. Turagenda tuvuga kuri equipe nka Rayon Sport yakinye ku munsi w'ejo, tugenda tugaruka kuri equipe nka APR FC, turagenda rero tugaruka ku ma championnat atandukanye, harimo na Manchester United nayo muri kano kanya ndi coding iki kiganiro iri gutsinda equipe ya Everton ibitego 4-0 kuri Old Trafford. Rero turagenda tuvuga kuri byinshi kugenda rero biba, ndetse no kuri match ya Liverpool hariya kuri Anfield ye kubikirana equipe ya Manchester City. Rero bana natwe ni Arthur Sport TV, kukomeje kugenda rero ubana nayo, ubundi ugende umenya uko amakuru y'imikino ari kugenda yifata mu bice bitandukanye by'isi muri rusange. Rero reka twihute cyane dite dutangira kuri equipe ya Rayon Sport ndetse na equipe ya Police bashe gukina ku munsi wa kwa gatanu. Ndagenda rero nazo nzigarukaho ngenda nsesengura mvuga kuri APR yanze kuba yakina umukino, ngenda ngaruka ku magambo Muvunyi Paul wa Rayon Sport, umuyobozi w'ikirenga w'ikipe ya Rayon Sport nayo yakomeje kugenda garukaho, aho bamubazaga ngo urabona derby bizagenda bite, ndetse n'ibintu agiye asubiza byose ndagenda nkovira rero imuzi nimuzingo mbo. Reka rero twite cyane tugehere kuri match yabaye ku munsi wa gatanu w'iki cyumweru. No musibo rero ejo hashize equipe ya Polisi yifitanye umukino na equipe ya APR FC naho utari kugenda uvugwaho rumwe, yabashe kuba rero nayo ikubitwa igitego 1-0, ndetse n'ikipe y'Amagaju FC hariya mu Bupfundu ni mu ntara y'Amajyepfo. Rero ni umukino wari wabaye hagiye havugwa byinshi, nka equipe rero niri kugenda iharanira nayo kuba yaza ku mwanya wa mbere wa shampiyona yacu y'u Rwanda muri rusange. Rero hari byinshi byakomeje kugenda rero bivugwa muri iyi shampiyona yacu ku munsi w'ejo. Rero hari hagiye haba rero match zigiye zitandukanye, aho rero nabwo equipe ya Rayon Sport yabashe kuba yatsinda ibitego 3 ku busa equipe ya Vision. Reka nyarukire kuri equipe ya Police FC ifitanye umukino kuri uyu wa gatatu na equipe ya APR FC. Rero kuri wa gatatu na equipe ya APR FC ikipe zari zifitanye umukino, ariko akaba ari equipe nanone itarabashe kuba yakwitwara neza. Equipe yabashe kuba yatsindwa n'Amagaju FC muri rusange. Rero yatsinzwe n'Amagaju FC igitego 1-0, igitego rero 1-0 rero yabashe kuba atsinda Police FC. Equipe rero y'Amagaju yabashe rero kuba yatsinda equipe, yabashe kuba yatsinda rero equipe ya Police FC. Ine equipe ya Police FC reka twihute cyane nkubwire ko yari equipe yabashe kuba itsindwa ku munsi w'ejo bundi. Ni ndeka nkubwire ko rero ari zimwe muri match zagiye zivugwaho byinshi. Equipe rero nk'Amagaju FC ku rutonde rwa shampiyona urabona ko yatsinze equipe ya Police FC, ni igitego rero yatsinze muri match rero yahuje no ku munsi wa gatanu. Igitego rero cyabashe kuba rero cyatuma icyura amanota 3 muri rusange. Kamumwebwe ko rero equipe y'Amagaju ku rutonde rwa shampiyona ni equipe ihagaze ku mwanya navuga utari mwiza cyane, ni equipe ihagaze ku mwanya wa 10
ekipe y'amagaju ni ekipe ihagaze ku mwanya wa 8 aho ifite abarira amanota 15 n'umwenda w'ibitego 4 ikaba yarabashije kuba yatsindwa ibitego 18 igatsinda ibitego 14 yatsinze ekipe ya polisi rero ifite amanota 17 nayo kuri iyi saha izigamye ibitego 4 rero ikaba yaratsinze ibitego 10 itsindwa ibitego bisaga kuri 6 muri rusange. Reka rero nkubwire ko ekipe ya Rayon Sport nyuma yuko itsinze Vision FC yashyize Vision ku mwanya wa 15 wa shampiyona n'amanota 8 n'umwenda w'ibitego 6 yatsinze rero ibitego 10 itsindwa ibitego 16 ekipe ku mwanya wa nyuma ekipe ya Kiyovu Sport ifite amanota 7 n'umwenda w'ibitego 12 kuko yatsinze ibitego 10 itsindwa 23 muri rusange. Rero tunyaruke kuri ekipe ya APR FC. Ekipe ya APR FC rero ntarajya kuri Rayon Sport neza kankubwire ko ari imwe mu ma ekipe akomeje kugenda rero zonga itangazamakuru aho rero imaze gutsinda igitego kimwe ku busa muri kano kanya ndimo ndarecordinga ino record. Ni ekipe itsinze ekipe ya AS Kigali iri ku mwanya wa 2 igitego kimwe ku busa. Ni igitego rero cyatsinzwe na Nigena Clement rero niwe utsinze kino gitego rero gise kihereza kuzigama ibitego 3 yatsinze ibitego 11 itsindwa ibitego 8. Ibyo bitego rero ekipe ya APR FC kano kanya imaze kuba yakwinjiza muri rusange. Ni ekipe rero ifata umwanya wa 3 n'amanota 18 aho iyanganya n'ikipe ya Polisi FC zikarusha Gorilla inota 1 zikarusha Gasogi United na Marine FC y'Igisenyi amanota 3 muri rusange. Rero iyi ekipe ya APR FC yakomeje kugenda igaragaza ko ifite impunyenye zo gukina match nyinshi yakomeje kugenda rivuga iti ese kuki turi gukina match nyinshi ntago match ya Polisi mwayikuraho. Rwanda Premier League rero yarayibwiye iti ibintu urimo sibyo. Rwanda Premier League yakusubije APR FC no kugira ngo bino birarano bigira byose niwe wagiye ubisaba. Ntago rero twakomeza kugenda dusunika ngo shampiyona tuzisange yarabuze ukuntu yarangira. Rero ahanga Rwanda Premier League yakomeje kugenda rero ihakanira ekipe ya APR FC. APR FC yisivuga iti ntago twabyihangana, reka duhite twihuta tujye muri Ferwafa wenda yo iraturenganura turi kurengana. Ese APR umwana murizi? Ese ntago APR yabiri kwigiza nkana kugira ngo ibone ukuntu itegure ekipe ya Rayon Sport? Ese Rayon Sport yo ifite umukino hagati mu cyumweru yo ntagira bibirenganiyemo? Ese ni makipe yo ntagira bari kurengana? Iki ni ikibazo rero kiri kugenda kibazwa ko ekipe ya APR FC gute ihora irira isaba favor buri gihe. Gute ese tuzajya dukina shampiyona imeze gutya? Ani makipe niko ari kugenda yibaza. Tuzajya dukina shampiyona yo gufavoriza ekipe imwe ari ihora ihabwa favor izindi zidahabwa favor. Ibi rero ni ibintu bitumvikana cyane. Ibintu bitumvikana cyane kuba ekipe ihabwa favor buri gihe ari isaba favori bakaziha bakayimurira iyo mikino ikabibirarane yamara no kubibirarane mu gihe ibirane bigomba gukinirwa iba ekipe irira. Ngegarutse ku magambo rero uwitwa Ngabo Robin rero yakomeje kugenda agaruka kuri ekipe ya APR ayisereza ngo forenganye ayirusha ibitego, nganganya nayo ibitega kinye imikino 6 yikinye imikino 8. Akomeje kugenda ayizonga avuga ati iyi ekipe ari ku rwego rwo hasi nishaka yo muri umukino zo muri 2026 ariko izaze ikine. Ese APR FC ntago ari ukugira ubwoba kubera ko itizeye ko yakiniwe umukino gatsindwa ibitego na ekipe ya Rayon Sport? Ese ibyo ngibyo si ugutamporeza yigiza nkana iko yakizi neza ko idakomeye mu mukino maze kwiguza na ekipe ya AS Kigali? Ni ekipe pe iramuvinga ariko kure mu buryo buvamo igitego ntabwo.
urayibona mu kibuga ukabona ko ihari ariko iburyo buvamo igitego bw'ukabubura. Ni gake wabona yakoze pase ebyiri cyangwa ebyiri eshatu mu rwego rw'amashyini, ibyo bintu ntibihaba. Barashaka gukina umupira bahita bajya gutsinda igitego nk'ari contre attaque kandi kubaka igitego ukabibura. Mu gihe equipe ya Rayon Sport barigera imbere y'izamu nk'igitego cya kabiri equipe ya Rayon Sport yatsinze ejo cya Iraguha Haji, baro yavuye kuri Forenganye ayipasa imbere ye, uwo yayipashe ntiyayikina ngo ayitere direct ijya mu izamu, ntiyatera centre, ntiyakora crossover, ahita yigarura ntoyigarura inyuma y'urugo rw'amahina. Uwo yipashe nawe ayipasa Muhirekeve, no Muhirekeve nawe ari mu rw'amahina ntiyayishota, ayipasa n'agatsitsino witwa Haji wari uhagaze neza muri position, ayitera mu izamu. Vango baro yaturutse ahagana muri kona hegereye umurongo w'izamu cyangwa se goal line, ayipasa ayigarura hanze y'urugo rw'amahina, ayisubiza Muhirekeve nawe wari ufite uburyo bwo kuyitera, nawe ayipasa undi wari umuri inyuma. Baro yabaye nk'ikoze icyo bita cave, nk'ikoze uruziga, yabaciyemo iturutse ku murongo igenda igana ku wundi murongo ariko izengurutse iciye hagati mu rubuga rw'amahina. Ubona ko ari ibintu bakina bitoje kandi nyine bametiriza neza. Igitego cya mbere kuri pasi Iraguha Haji yahaye Forenganye, yamupashe pase ubona ko aza ahantu atanze baro n'uyakira azi neza ko ari buyikine. Ese ni igitego cyiza cy'umutwe. Igitego cy'ejo Forenganye yahawe na pase ya Adama Bagao, yahawe na Adama Bagao kuri pasi ituruka inyuma y'urugo rw'amahina hagana mu kibuga hagati, yamuhaye pase ya pasi uterikaga umuntu imbere ku kirenge akaba zikina agiye kwikoza. Bivuze ngo Forenganye muri Rayon Sport ni umwataka uri gutanga contribution y'ikintu Rayon Equipe ya Rayon Sport yari yarabuze, ari kwihereza serivisi akataraboneka, ku buryo nyine umuhaye pase ari kumuha pase akayitabira ahantu hanya hagomba kuba yitabira pase. Ibi ngibi bikari mu kimwe mu bintu biri kugenda bimushyira kuri standard yo kuba yaba umukinnyi mwiza cyane imbere y'izamu muri offensive field, ari kuba umukinnyi mwiza cyane. Kandi ikindi equipe ya Rayon Sport no mu kudefana ni equipe nziza cyane ko na danger zigaragara imbere y'izamu ni baro equipe ikina itari contact y'umuzamu direct kumwataka. Ikintu equipe yagerageza cyonyine no guterera inyuma ya surface, ariko kuba umuzamu yasigarana n'umwataka ntibiri gukunda kuba n'ahantu basigaranye biri kubaho umuzamu agakora igishoboka cyose, agakora save y'akataraboneka. Ibi ngibi ni umwuka mwiza uwo yitwa Robertinho yaravuze ejo bari kumubaza bati ese Robertinho uwatanye kujya kwita teacher, aravuga ati, yaramubwiye ati why not, yasubije umunyamakuru ati why not, kuki mutabinye. Ibi ngibi ni bimwe mu byo umutoza Robertinho yari yaragiye akora no mu mashampiyona agiye anyura. Yaje muri equipe ya Rayon Sport ideruka igikombe, urabiswe yari yatwaye igikombe cy'amahoro mu mwaka wabanje, aribwo yikarifiyaga yari yatwaye igikombe cya shampiyona 2017. Yego, igikombe cya shampiyona na Masudi Juma, igikombe cya shampiyona yatwaye cyayihaye kuba yakwikarifiya muri CAF Champions League. Ahangaha equipe ya Rayon Sport imaze kwikarifiya muri CAF Champions League nibwo yakinnye muri CAF Champions League equipe ya Mamelodi Sundowns irayisezerera. Yisezereye nibwo yakinnye match na Costa do Sol, kuko yari yabanje ikina na RRB Academy. Murabyibuka ko aribwo yari yabanje ikina na iyo bita RRB Academique wo mu Burundi, ibona uhura na Mamelodi, ihuye na Mamelodi Sundowns iyikuramo ikuyemo, iribwo yakinnye umukino umwe na Costa do Sol aho yatsindiye ibitego bitatu, yari n'igitego cya Muhirekeve hariya muri stade ngo ni muri shampiyona ya
na 7-18 aribwo yatsinze ibitego 3 Costa del Sol. Noneho igiye muri Mozambique itsindwa ibitego 2 ku busa, ariko yari yatsinze 3 kuri matchare. Muribuka ko yatozwaga na Iva Minayelt niwe wahaye ekipe ya Rayon Sport kuba yagera mu matsinda, ariko igeze mu matsinda bitewe n'ibintu biri kuba muri Rayon Sport itangiye kugitsindwa cyane. Uwo bita Muvunyi Paul wari president muri kiragiye ahita azana witwa Robertinho ahita yifatiraho. Muribuka ko match ya mbere ekipe ya Rayon Sport yayikinye na ekipe yo mu matsinda, murabyibuka. Yayikinye na ekipe ya Gor Mahia yari imwe muri ekipe zari zigize itsinda ryayo, yari irimo Young Africans, irimo Gor Mahia, irimo na USM Alger yo muri Algeria na ekipe ya Rayon Sport. Muribuka yuko yanganyije na ekipe ya Gor Mahia match yabanje. Match yakurikiye nayo iyakira. Match yakurikiye ikeneye muri Tanzania inganyirizayo, ndumva ari ubusa ku busa. Inganyirije muri Tanzania hari Dar es Salaam kuri Wanja wa Mkapa, irazikina na USM Alger itsinda ibitego 2 ku busa hano kuri stade regional kuri Kigali Pele Stadium. Match noneho ari muri retour rero niho habaye agashya. Yakiniye match 2 hanze na match yakinye match 2 mu rugo muri are, ikina match 2 hanze muri retour. Ahangaha ekipe ya Sport yaragiye ibanza muri Algeria. Ibanje muri Algeria inganyirizayo. Ubwo yari imaze kugira amanota ngahe mwe muri kubara? Yari imaze kugira amanota 3. Itijya kwa Gor Mahia iyitsindirayo. Ibigize amanota 6. Ikintu cyari gisigaye cyari uko USM Algeria yagiye zitsinda zose, Rayon Sport yazirushije amanota. Match ya nyuma rero yari match yari bwakirire i Kigali, yakira Young Africans. Itsinda igitego 1 ku busa cy'umukinnyi yitwa Bimenyimana Bonfils Caleb muri rya zamu rireba kwirebera. Murabyibuka neza ko aribwo Robertinho yayisigaranye, noneho akina shampiyona akurikiye arayitsinda igihe cya Sarupongo na Jire Urimwengu. Murabyibuka aribo ba top score. Murabyibuka ko Jire Urimwengu yari yaje avuye muri Sunrise, azasanga Sarupongo nayo yarumeze neza muri equipe ya Rayon Sport, baramufasha batwara shampiyona. Iyo shampiyona equipe ya Rayon Sport iheruka muri mwaka 2019 ubwo yari shampiyona na 2018. Nuko byabashe kuba rero byagenda muri rusange. Rero umutoza Robertinho waje agafata equipe ari mu matsinda ari kumwe na USM Alger na equipe ya Young Africans yari iri mu bihe byabo byo kwiyubaka, ariyo equipe yari ya mbere muri shampiyona ya Tanzania. Na Gor Mahia yari maze iminsi bajake tuyisenge bapostinga kuri Super Sport, murabyibuka karibo bari bamaze iminsi abakipe barayamaze barenga basigaye bareba ngabo matsinda muri equipe ya Gor Mahia. Arazi izo kipe zombi Young Africans zari mirazamuka ku ruhande rw'Afrika, ndetse na Gor Mahia azirengaho. Umuntu wanganyije na USM Alger yatwaye irushanwa, murabyibuka yuko USM Alger yari mu itsinda rimwe na Rayon Sport yatwaye irushanwa rya CAF Confederation Cup. Murumva ibintu Robertinho yarakoze byari ibintu bidasanzwe, byari bimwemerera gutwara shampiyona. Kimara kuyitwara nibwo equipe ya Villa Sport Club yari muri Uganda yabashe kuba yamufata. Ni Villa ni Vipers aragenda twara shampiyona, aragenda ayijyana mu matsinda, aho yari yahuye na TP Mazembe ayigeza mu matsinda.
aho ngaho arahava aragenda afata Simba Sports Club. Imyaka yindi yose yasigaye yayimaranye na Simba Sports Club yari muri Tanzania. Abasha kuba nawe uribuka yuko yageze muri kimwe cya kabiri cya CAF Champions League, mu gihe Yanga yo yari muri CAF Confederations Cup nayo igera kuri finale. Murabyibuka mu mwaka 2022 2023. Murumva ko Robertinho ari umutoza uzi ibintu akora, yari umutoza uzi ibintu akora, ni umutoza utoroshye. Rayon Sport ayifashe ubona abakinnyi ifite uvuga ati se equipe izakina, ariko rero umupira arimo arakina bari kuva imbere zamu ikagenda ijya kuzamu uvuga ati none ibintu Rayon Sport igiye gukora ntibibaho. Ni equipe yatangiye match ebyiri za shampiyona izinganya. Muribuka match ya mbere yayinganyije ubusa ku busa, match yakurikiriye ayinganyamo n'Amagaju, I think yinganyijemo n'Amagaju ibitego 2-2. Tuvuga tutera equipe ya Rayon Sport iragiye, ahita ajya kuri match ya gatatu hari Rubavu atsinda equipe ya Rutsiro, ahita afatiraho. Uyu equipe ya Rayon Sport ni equipe yakoze clean sheets 8 zikurikirana, yikoze clean sheets 8 zikurikiranya. Clean sheets ni kwa kundi utinjizwa igitego, ariko none ukazikora yatsinze na match. Nicyo bita gukora double result. Irimo irakora result ya win igakora na clean sheet. Sinzi niba mu mateka y'u Rwanda hari equipe yigeze ibikora, ariko nibwo bwa mbere byabaho gukora clean sheets 8 wanatsinze match hatarimo na match. Equipe ya APR FC yatewe mpaga, ariko match zose imaze gukina 8 ifite clean sheets, ariko izo zirimo amadraw, irimo draw ni match na lose match. Hari yatewe ntuza nubwo itatsinzwe igitego, ariko ni lose match, ni lose game kuko yatewe mpaga. Iyo match rero twayita lose, ifite yakoze clean sheets 8 ariko zirimo draw 2 na lose 1. Ubwo bivuze ko yatsinze match 5 inganya 2, yego inganya 2. Ahubwo hano kuri live score ntabwo bigeze bavanaho irira nota bayikuyeho, ariko ubundi bagomba kwikura 3. Ubundi ko byari kuba applied, yagomba kuko urumva yavuwe inota rimwe nyine bayihereza indi kipe ko ntiyakurwa 3. Yego nuko nkuko byitwaye. Urumva ko rero ari ukunguku ibintu bigiye bimeze. Nkunyuriyemo ukuntu shampiyona iraye kuri uyu munsi. Amakipe rero nka Manchester United yabashe kuba rero nayo irangiza umukino wayo muri rusange. Rero yasoje match yayo Manchester United yasoje match yakinaga rero n'ikipe ya Everton ku bitego byayo bisaga 4-0. Ikipe ya Chelsea yatsinze ibitego 3-0 ikipe ya Aston Villa. Ikipe ya Tottenham itsinda igitego 1-1. Rero kangunyure mu bitego ikipe ya Chelsea yabashe kuba yashyiramo ni Nicolas Jackson watsinze igitego cya mbere, wo bita Enzo Fernandez igitego cya kabiri kuri pass ya Cole Palmer. Cole Palmer atsinze igitego cya gatatu kuri assist witwa Noni Madueke. Reka rero njye ku bitego bya Manchester United nabwo mbikunyuriremo. Ni Rashford Marcus watsinze ibitego bisaga 2. Igitego cya mbere rero yabashe kuba yagitsinda, icya kabiri kuri pass ya Fernandez Bruno, uwo bita Zizi cyangwa se Zirikizi. Uwo bitwa Rashford rero kuri pass ya Diallo atsinda igitego cya gatatu, ndetse kuri pass ya Diallo witwa Zizi atsinda igitego cyangwa se Zaizi cyangwa se Zirikizi kuri pass ya Diallo. Equipe ya Manchester United rero nayo iri kugenda igaruka mu bihe byayo byiza muri rusange. Rero reka anjye kuri equipe ya Tottenham rero nayo yabashe kuba yabanza igitego kuri pass ya
Johnson kuri yatsinze igitego kuri pasi ya Timo Werner. Uwitwa rero Kairni kuri pasi ya Iwobi rero basha kuba bayishyura kino gitego. Muri rusange reka nkwereke ko table rero isoje ekipe ya Chelsea isozanyije ku mwanya wa kabiri n'ibitego 12 izigamye ku manota 25 inganya n'ekipe ya Arsenal. Ni ekipe rero yatsinze ibitego 13 yinzwe 14 ibinganya n'ekipe ya Arsenal rero. Ni ekipe rero ifite imikino 13 kuri 13 ekipe ya Arsenal na Brighton and Hove ifite 23 na Manchester City ifite amanota 23 ndetse Nottingham Forest ku manota 22 Tottenham ku manota 20 Brentford ku manota 20 Manchester United ku manota 19 ku mwanya wa 9 Fulham ku manota 19 ku mwanya wa 10 Newcastle ku manota 19 ku mwanya wa 11 19 ku Aston Villa ku mwanya wa 12. Muri rusange nukunguko rero urutonde rwa shampiyona y'Ubwongereza ruraye. Rero ni match ya Liverpool igiye kuba ikina na ekipe ya Manchester City hariya kuri Anfield Road. Niho rero igiye kuba ikinira iyi match rero. Muri rusange rero reka nkwifurize kugenda umererwa neza. Ni Arthur Sport TV muri kumwe rero nanjye Arthur ukomeje kugenda rero akwifuriza ikaze no kugenda ugubwa neza mu byo urimo byose. Amahoro y'Imana akomeze kugenda rero abana nawe, Imana iguhe umugisha mu byo urimo byose.